Hello, Harden. It's Mr. Calum-Angus Iain Mac agus fáilte go in methe ag Calum-Angus Iain Mac. Is toile Calum croitseach agus currich. Sin é. Iniu, am I an ngrias van a larag na isane. Channeal mi ar larag fain ha a cham I has gwad ymach. Wow! Ondra! Show! Nu van mij aan een studio dansen is een genu ruppak en jou. Yalla sajid on the nin and heel at a cut the more yalla sajid on the dollar can't the more yalla sajid on the nin and heel at a cut the more yalla sajid on the dollar on the nin on the nin and heel at a dollar on the dollar on the nin and heel at a dollar on the dollar cut the more yalla sajid on the nin and heel at a partial khana bishit on the dollar cut the more yalla sajid on the nin and heel at a partial khana bishit on the dollar on the nin and heel. Hello, Harden. It's Mr. Calum-Angus Iain Mac agus iniu has an iawn from kitchen agus has an dollar ianu cake bucket chocolate. Son tosach fi mi sin bonje agus chocolate a chuur gan a fanne. Fe mi sin y mesgoch y monje agus yn chocolate fri hele. Ha ynys gisio. Ha fala choma chinje. Ynys Fe mi sin y cwrn agus y siwgar a gan y fôle is o mesgoch. Bych mo fahar y gen yn y ceg I hyn jo cwl yr ymwyr fam I o. Chaiad choma. Ounce y fôle sio, ha cash, sue orange, garlic, tomato, mustard, agus soda bekerach. Fe mi sin y cwrystech rwydbag vinegar. Fanyala cor sy'n y ianu. Wael, fe mi sin hasga cwrystech. Fe mi sin flwyr agus coco y cwrystech cwtioch. Ynys fe mi sin cwr ysdech y monje agus yn chocolate van y fanne. Ynys han y cake yn bakke ac yn ounce nafing. Fe mi sin giroch fyroch. Hei a gisel! Hei a ynys y mochas yn nafing. Sa dy clwad choma. Yn heachgon sio, has yn yrfi dawnse, bekeroch agus y larach isian. Chi mi siaf yn na heachgon ar y mehe e Calum-Angus Iain Mac